Bliskom istoku i Balkanu. Ne kažem da je Balkan toliko bogat. Da. Balkan ima strateški ulogu u butovi sveta. I zato on je interesan. Bliskom istoku, kasnije će da bude Kaspijsko jezero. Bliskom istoku aktualan sad. Jer tamo ima više opasnosti. Pored energija, više toliko narod koji može da bude u jedan trenutak ujedinjen, to je velike sila koji može da ih sobrostavi. I zato postoje tamo njihov druga zemlja, takozvani Izraela, koji igra tamo. A treća stvar, ako dođe do bilo kakav relacija između Evropa i Bliskom istoku, ili Bliskom istoku Rusija, onda Amerika gubi svoje strateški ulogu u svijetu. Jer Sjedinjene Američke Države društva, ako nema spoljne neprijatelje, ako nema spoljne prihoda, one same sebe će da pojede. On je taj neutrašni sukob. A kakve su vaše procjene oko Irana? Da li će Iran biti napadnut? Vidite, taj pitanje koje je vezano za Irak. Sjedinjene Američke Države kad zamislila rat između Iraka i Irana, ona ušla u to namjerno da bi oslabila jedna i druga zemlja, jer su bili potencijalni da regionalni sile. Međutim, desilo se da je Saddam Hussein bio veoma pametan, da kažem, u tom pogledu. Rat jeste, svaki rat je gubitak bez obzira koji izađe pobjednik, međutim on razvije svoju vojnu industriju. I kao što znate, vojna industrija to je srž svake industrije. Ako ima vojna industrija Iraka, onda može lako, ukoliko ima materijalne mogućnosti, Irak ima zbog nafta materijalne mogućnosti, on mogao da razvije to što više i više i zato njima bila muka i izmislio posle irački-iranski rat, zalivski rat, pa posle sankcija, pa tako dalje, dok nisu uništili Irak kao što su radili. U isto vrijeme su zaboravili na Iran. Odnosno nisu zaboravili, nego nisu imali budaci u njihov vojnoj industriji. Ako primetite, dok je počeli da govori o njihov vojni uspjesi, onda su oni sad osvestili da je Iran, to je regionalni sila koji može da ugroži Turska sa jedne strane, koji njima taj barijer između Evropa i Bliskom istoku, a Izrael sa druge strane koji njima kao policajac na Bliskom istoku. I zato oni došli u taj sukob takozvani nuklearnih kriza, odnosno iranske krize sa Iranom. Oni moraju nekako da udaraju u Iran, ali ne znaju kako, zašto. Jer ako otvori front, čak vazdušne kampanje takozvanje ili napad, onda će da otvore Irak potpuno. Irak je sad bola Iraka samo ratio protiv Amerike, a oni ne može da izađe na kraj. Zamislite drugu polovinu kad bi ratili. Šta će da bude? A šta je sa Hamasom? Ja sam u početak rekao da je sve takozvani ekstremni islamske organizacije njihov stvar. Hamas je kada je osnovan tamo 70. godina, Mossad je izmislio da bi stvorio jedna organizacija koja se prostavi BLO. I Arafat svoje vrijeme, jer tad, ako se sjećate, već dobio priznanje svijetu, postala bi član Ujedinjenih nacija i tako dalje. Posle toga Amerikanci prihvatili taj projekat. Međutim, znate, mislim, taj projekat kad masovno ne može uvijek da bude pod kontrole. Jer Hamas je gubi kontrolu, dobije kontrolu, ali ostalo je neko određene kadrovi u rukovodstvu Hamas verni taj svoje stvorci. I zato ako ovako analizirate zašto taj atentat koji je pravi Izrael protiv lidera Hamasa imaju izborni cilj, a ne sve, na primjer. Sadašnji koji su na vlast su došli, a ostali su otišli. Dobro. To je da igraju svoj taj igra da bi sukob unutar palestinski narod postao zamjena da sukob protiv Izraelci. I tu nažalost su uspjeli sad. Jer bazite, Amerikanci radili protiv Arafat koji je tu slobodički legenda palestinski narod. Je li ubijen Arafat? Ja imam govorljive podaci koji Francuzi govorili su dali Palestinci da Arafat je otrovan. Otrovan? A normalno mora da bude otrovan jer on legenda koja ne bi mogla da desi ono što je desilo sad. Međutim, sad šta desi? Oni, izgovor Hamas, stavi palestinski narod pod sankcijom, a cijel svijet gleda, ubijaju svaki dan koji hoće, oni već to krši rezolucije Savjeta bezbednosti i radi šta hoće i nikome i ništa. Čak žrtva tamo postala je optužena,
zločinac, postao je žrtva. Izrael je sad žrtva terorizam, a što Izraelci okupatoru u klasičnom smislu rezolucije Savjeta bezbednosti i tako dalje, to nikom ništa, gdje vrši genocid na palestinskog naroda, to je sasvim normalno i nažalost, što je sad informativni propagandni sistem je njihov, tu počeli da prihvatimo sve normalno, makar većina ljudi koji znaju od ranije, da to nije stvar tako. Da, to liči na priču Srpsko i na Kosovo. Priča o Palestini. Sad, pošto imamo još nekih 10 minuta za razgovor, ja bih vas nekoliko pitanja pitala. Prvo, po vašem mišljenju, Jugoslavija se raspala, razumela sam, voljom velikih sila. Da li se to moglo izbeći? Da li smo mi tu bilo šta odlučivali? To vas opet govorim zbog te nagomilane odgovornosti kad je u pitanju Srbije. Vidite, nije moglo nikako. Čak i Milošević misli da je veoma pametan, će da igra između Evropa, Amerika, Rusija, ali na kraju krajeve platio cijena. Sjećam se, Vojislav Šešelj u jednu od svojih knjige, 93. godina, pisao, odnosno rekao, da je Slobodan Milošević pogreši. On misli sad odvara Zapad Amerikanci. Međutim, kad on završi sve što treba, oni će da ga pošalju u Hagu. A to je 93. godina. Znači nije moglo. To scenariju to. Čak što više. Ima dosta dokumenti koji kažu da je scenariju za raspad Jugoslavije već je predviđen 80. godina Univerzitet Oxford, čini mi se sad, ne mogu tačno da se... I kad to sad svi znaju... Samo još jedna stvar koju je i treba da bočim sa Kosovom. Međutim, Milošević osobe da to nije bočim sa Kosovom. Jer Sovjeti su htjeli da budu posljedni. Drugi stvar, ima dokumentacija koja traži se, ali još nije moglo da dođe do originala, da je Reagan i Papa, Boris VI, su dogovorili da Hrvatska bude nezavisna 82. godine. 82. dobro. Kad se sad to zna, kako je moguće da mi, kako kažem, mi ovdje u Srbiji nemamo, bar u tim nekim javnim debatama, ako izuzmemo par intelektualca koji o tome govore, preko zvaničnu istinu, pa kažemo da, evo, sad se sporimo oko Holmeca. Slovenci kažu ubijeni su, naš ministar kaže nisu ubijeni, vidjet će se. Znači kako mi nemamo tu neku zvaničnu istoriju srpsku, kako je došlo do raspada Jugoslavije, gdje je tu naša krivica. Mislim, o čemu se radi? Izvinite, to ima. To je ima. Međutim, kao što znate, DOS, to je projekat nastavak agresija. Kad je došao na vlast. Došao na vlast da bi opravdaju taj agresiju. Agresija nije samo bila 98. godina. Agresija je bila 91. to je najveći. To je agresija protiv mira. I zato Amerikanci izmislili Haškom tribunalu da ne bi kad tad odgovarali oni iz Zapadne Evrope za taj njihov zločin protiv mira. Jer znate, međunarodni pravo to je najveći zločin. To je zločin protiv mira. Jer zločin protiv mira poslije toga proizvodi različiti individualne zločine. Jer ratni zločinci i ratni zločin, to su individualno, to nema država. Suđenje gospodina Miloševića, ako se sjetite, nikad nije bio on kao Milošević optužen, nego srpska vojska, srpska milicija, ne znam koji je, a ovo država, nažalost, nije stajala i rekla čekajte, pa ne može tako. Ako ima neki iz vojska koji je učinio neki zločin, on ima svoje ime i prezime, treba onda bude suđen. Ali tu nije vojska, kao simbol jednog naroda. Ali oni tu su namjerni. Ima druga priča oko Haškom tribunalu, zašto on je stvoren. Da, zašto je stvoren i zašto je Vojislav Šešelj u Hagu? Haškom tribunalu stvoren tad da bi svaki lider bio na vlast ili vane vlast, ili to pokušavao da se obrustavi gospodari takozvani novo svjetskom poretku. Jer vidite apsurd, kad je optužen gospodin Milošević? Za vreme NATO. Da, to agresija na zemlju. To mislim apsurd koji je, da su čekali makar malo, ajde da razumije. Ali on što se prostavi agresije, koji su zvali milosrđene anđele, treba je onda da kaže ne, hvala što nama pošaljete bomba, hvala što nas ubijete, onda bi bio bio dobar vladar. Tu zato bio optužen da bi se oglašio svi lideri. Međutim, moramo da priznamo da je gospodin Milošević u Hagu igrao veoma hrabro i veoma časnu istorijsku ulogu. On je branio, ne srpski narod samo,
sve narode koji teže za slobodu.